دم باش تماشاوان هجا ji Washington'e ji stüdyoyên Deng Amerika em dîsa bi bername Kurtvizyon di ekranên Özgür Gün TV de ne. Di bername ve hefteyê de em ê çend raporên ji Amerika û ji peyamnêrên me yên ji Kurdistanê ji ve temaşevanên hêja re pêşkeş bikin. Temaşavanên hêja dem baş. Di hilbijartinên bo Serokatî Amerîkî do sêşemê di 11 eyaletan de pêk hat ku wek Super Tuesday tê zanin berbijar Donald Trump ji Partiya Komarî û Hillary Clinton ji Partiya Demokrat bi ser ketin û cihên xwe di nav berbijarên din de xurttir kirin. Berbijara Demokrat Hillary Clinton û berbijarê Komariyan Donald Trump serkeftin di hilbijartinên pêşwextên duhî sêşembe yên nasyar bi Super Tuesday bi dest xistin. Hillary Clinton serkeftin li heft wilayetan bi dest xist û hevberê wê yê Demokrat Bernie Sanders serkeftin li 4 wilayetan bi dest veînat. Li aliyê Komariyan Donald Trump serkeftin li heft wilayetan û Ted Cruz li 3 wilayetan bi dest xist û bi tinê yek wilayet behra Marco Rubio yê Komarî bû. Hilbijartinên Super Tuesday girîngtirîn êke di hilbijartinên Serokatiya Amerîka. Donald Trump pengavekadî berew destnîşankirina wî wekû berbijarê bi tinê yê Komariyan هاوشت. از هر آلیکی هم بیز دکم و از دزانم خلق و هایداری و چنده بن. لیمن باوری های اسیا گرتی خوازم اولدم هر بجارتنین براهی ابداوی بین از و هفدجیه دیگل یک کز بکم او جی هیلاری کلینتونه. سناتور ولایت تکساس یکوماری سرکفتن لولایت خو و اوکلاهوما و آلاسکا بدست خست و داخواست جبر بجارن دیان کوماری کر یک گرتی بن جبرکو کاندید کرنا دونالد ترامپ ویرانیه. وی ببیت ویرانی بو کماریان بو پارێزەران بو تەڤایە وڵاتی پشتی وێ شەوێ خەباتە مە دێ سەرکەفتی و بەردەوام بیتن ئەم وێ سەرکەفتنێ بسەر دونالد ترامپدا دەست بخەین. فرماندارê wilaya Florida Marco Rubio bi tinê serkeftin li wilaya Minnesota bi dest xist û sûz da rêkê nedit ev welata bikefte destê fêlkeran da. پشتی ده هفته دن جه فلوریدا امی پیامک رون و آشکره راب گهینن کد ناف پارتیا لینکن و ریگن و سروکاتیا امریکا ده جه آرتستکی فیلکر نابه. پشتی دونالد ترامپ نخواستی رخنه لکومالکا تندری امریکی بگرد او کفته بر رخنکا تند جلای ریبرین کوماریان ده کنگرس امریکا ده. If a person wants to be the nominee of the Republican Party, گر کسک بخوازه به کاندید کوماریان ناب خواه شیره یان هلوس نبی دوی هر پرسک و کومله که تندره و رد بکه. لآلیه دیموکراتان سوپر تیوزدی روژاکا گرنگ بو هیلاری کلینتون او سرکفتن لچندین ولایتن باشور امریکا به دست خستن و الپیشیا بربجارن دیموکراتا و دو گوتاره که دا رونی اخسته سر جدا برین کوماریان. It's clear tonight that the stakes in this election have never been higher. نها اشکرایه که دوان هلبجارتنا دا پرش چجاران هند گرنگ نبویه و گوتار چجاران هند نظم نبوینه. هولن داواشکرین امریکا دنیو برامه و واندا شاشتیه و امرینا دین اوه چه ببید. هفبری کلینتون سیناتور دیموکرات برنی ساندرز سرکفتن لچار ولایتان به دست آنی و جوانا ولایت آوی ورموند و سوزا بردوامی گوهرینان دا. اذ هالبجارتن نبتنی بو دیار کرنا سروکه او بو پیک آنینا شورشک سیاسیه بو عدالتا جواکی و آبوری و بو آشتیه. امریکیان هفدم دیگل دنگدانا دناف ولاتی دا لچندین ولاتین جهانه بوچونن خود دیار کرن. well, it's very important because اف زور گرینگه جبرگو مافیمه دنگدانی لدروی امریکا هیه و لور لندن جی مینا بشکیه جی امریکا. پشتی دو هفتیان دنگدانا بازده آداره لچندین ولایت امریکا و بینه کرن که بربجار دیموکرات و یک کوماریان با هلبجارتن سروکاتیا سال 2016 و زیده تر بیتا خویا کرن. خالد فتاح دنگ امریکا. پرترجی سمهین کو قدخیه درکتن کولانان لطاقه سور آمده بردوامه و ترگاهدن کو دورات 200 سیویل لناب تاقه آسمانه. پارتیین سیاسی و سازیین جواکی دناو هول کدنه که دور پچا سر سوره بشکنن و کسن آسه درخین. خجن فرقین او راپورت آمده شاندیه. قدخه سوریه سه محال پیوخهیشت. ده گوتن 20 ساروک و 200 کس لسوریه لسه تاقه آسمانه. جبور rızgar kırnavan, hünermend u revşenbîran heyetek sivîl ava kirin. Bize bir söz verilmişti. Bu sözün Hünermend Ferhat Tunç got, du caran çûne wilayetê, walî Erînê axiviye lê dema ku çûne Sûriyê teqîn dest pêkirine. Ji ber rewşan ewle jî kesên li wir îtibar nekirine ku derkevin. Ve mahsur kalanların güvenli bir şekilde tahliye Ji bo rızgarkirina kesên ku li Sûriya Asêmanê em bangê rawestandina qedexeya derketinê derveyî bo 24 saetan dikin.
ji bo Sûriyê û ji bo rizgarkirina sivîlan, HDP û DBP li parka Koşiyoliyê xwe pêşandanekî darxist. Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîkê DBP Kamuran Yüksekî got, kesên ku li Sûriyê asêmane ji wan re gotine ku leşker dibêjin jin, zarok, kalpîr divê kincê xwe ji xwekên xwe tazî bikin û teslîm bibin. Yüksek got dixwazin rûmeta Kurdan bişkênin. Başından beri bu vahşet uygulamalarının sonuç getirmeyeceğini مسألة قرر كي إيديا ونكرم تفهم دكي أبغى أو هم دايكي روشتي سيلتنا أم سيلتي ربنا بوشبون سوري بقتل عمر سر سوري سر زيه سر سلوكيا سر شرنخي سر أرزخي أمشبونا بقتل عمي ربنا غزاروكي معناه يكوشتن أول معناه يكوشتن Xwepêşandan bi müdaxaleya polîsan encam da. Wesaytên zirxî bi ava boyax û derman her wiha bi gaza îsotê girseyê belav kir. Heman roj û rojên dîtir çalakiyên protestoyê devam kirin û her carê polîs dîsa bi ava şîr müdaxale kir. Ji aliyê di nêva wilayeta Amedê vîdyoyek belav kir û tê de leşkerên ku operasyonê nexuya dikin. Her wiha tê dîtin ku kuçe û kolan û xaniyên Sûriyê çiqas xerabûne. Vîdyo li ser teslîmbûna sê kesên li Sûriyê hatiye amadekirin. teslim olun. Kaçacak yeriniz yok. Esker dibêjin teslîm bibin. Ciyê revê ji we re nemaye. Dengê Zilamek tê û ji kuçê dibêje ew ê teslîm bibin. Yaklaş. Paşê sê kes di destê wan de parçeyên spî weke al bilind kirine û teslîm dibin. Eller havada. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş beşdarê çalakiya malbatên ku xizmên wan li Sûriyê mane bû û li vê de re bersiva pirsê dengê Amerîkada. 90 gündür devam eden bir sokağa çıkma yasağı ve bununla birlikte. Em weka siyasetvan me ji bo çareseriyê barek daniye ser milê xwe. Bila dorpêçkirin û qeteqekirin rabin. Çi şervan, çi sivîl bila bi selametî ji Sûriyê derkevin û bila bi hevçûn bi dawî werin. Bila jiyan vegerte rewşa normal. Hikûmet qebûl nake ji mirovên Sûriyê re dibêje yan hûn ê teslîm bin yan em ê hemiyan bikujin. Ji bo rakirina qedexeyê hewla me bê encama heta niha. Daxwaza xelkê Diyarbekirê jî rakirina qedexeya û dawîkirina şer û bihevçûn heye. Ji bo wê jî em bang li gelê Amedê dikin li roja çarşemê bi meşeka girseyî ber bi Sûriyê ve herin û daxwaza xwe ya çareseriyê bi rêkên aştî bi girseyî nîşan bidin û bînin ziman. Taleplerini görünür kılmasını istedik. Divê xelkê me ji bo aştiyê daxwaza xwe bîne berçav û bila hikûmet jî bibîne daxwaza hemî gelê bajir rakirina qedexeya û bi dawîkirina şer e. Selahattin Demirtaş got ger meşa me bi hêz û bi biryar be û gel dengê aştiyê bi biryar bilind bike ez bawer dikim ku hikûmet wê nikaribe çavê xwe lê bigire. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Peyamnerê me Kava Ömer çû serdana grupek hêzên pêşmerge li deverek li başûrê Şingalê, ev pêşmergeyan rastî êrişê roketên gazê klorîn hatine. Nûket diyardekarîn di navçekdarên Daeş da peyda bûye ku çêkirina moşekên destgird û jehrawî bi kartînin dijî hêzên pêşmergeyî li gelek mîhwerên Herêma Kurdistanê. Beriya çend rojan li başûrê bajarê Şengalê moşekên jehrawî hatine havetin ji layê çekdarên Daeş ve bû nav rêzên pêşmergeyî. Li dorvêyekê pêşmergên nexweşkeftîn wesa bû dengê Amerîka çîroka xwe vedguhêzin. Her çû nexweş her çû nexweş û taliyê ez vereşiyam. Çavêt min jî êstir kirin ez gelekê nexweş bûm. Ez bir me Şingalê derzî û sêlan avêtin û awêdî jî oksîjîn jî serê me de çêkirin Xwedê ez çekê çê bûm. Ez zivirîm ama ez zivirîm ez hatim yekî dî bin. Ez hatim yekî dî midî yekî dî her 10 deqe yekit birin. Tîşan yekit birin. Xwedê amirfocê me jî îşa bû heta sibehî amirfoc birbûna şevê amirfoc birbûna duhokê.
قستا دوکی امجی هاتن سبی امجی برنا قستا شعبانی کل زاخو دو اونیف پشتی نیورو چند هاون بردان العرديد كتن نتبقيان ما نزاني ما قو الله أفجي ناتغي غمنينا بس تقريبا بوا صعد سسي وبين هات وجماعة دمجي تقريبا ششفتك نساخ كتن برشيان هيستري جافادا هاتن بيناوان چكيا بيناوان چكيا وهيستري جافادا هاتن و يعني بيناوان تنقد بو غلكي ما بسيرشار ترمبيلا واز يك شوان بوم بسيرشار ترمبيلا برنا شنغال درزي واكسجين في النسر ودرمان دانيتي وسيلان بسر فكرين اخري شون جو امي وحورينا مستشفى آزادی شارازاین لشکری دیاردا چیکرنا چک دست کرد به هبونا سربازن بحثیان دنافرزن چکدارن داعش دا لقلم دن و لاوازیا چکدارن داعش جلای موشک و تقمنیان و لاي داعش با تشتكل باوانا ما هر اليكي دا جافي واني الرافيا البازدانيا جبرفي تشتي كارتين هر اليكي تشكي بكار بينن طبعا صناعي محليه جمكارن في بيجن بخو وكو شارزاي ملاليه تشكي عسكري جدا افهاوني هاتين تشكرن وكو ام بجنيه غطاسي بيد نيف افي افي بي درتينن هر اليكي دوتي تفكرن التلع فرجي وان معامله وان جدا وجارك دي تيتا داغرتن بشكا هر غاز بي او تي ان تي بي استخدامتكن نوکه امل باشور باجار شنگاله کد هیتن یاسین به کمالگه ها دومیز بری چند روژان چکدارن داعش زدتر جسیح موشکان لعوی جهیدا بون ده هیت زانین که او موشک همید جهراوی بون لو ما بو سده ماوی چنده زدتر جه پنجی پیشمرگان بریندار بون کاو عمردنگ امریکا قضا شنگال لسوريا سرکتنا اگربستکی لرزوک در روژین پیشته بگردای ولاتین روژاوه و غالین شرکرن. بسپوران بیجن هزین که تبلیغ ریزا هی بونه دوی که پلان خواه بو انجام شکاندن اگربستی جامده بکن اگر اشتیه که ماینده دخوازن. پێگیریە ڕێژیمێ و سەرهەلدێرên سووریە بە ڕاوەستانە عێریشان لە دژی هەڤ ئەو بە ئاواکی بەرفرە دەبن باندۆرا ڕێڤەچوونە ئاخافتنên سیاسی دەیە لە گۆر شیرۆڤەکار سێڤن هێدمن کۆ بە ریاسکای بێ ئاخەوی ما پەنجەرەیەک بچووک هەیە لە سەردەرفەتا بەژاندنا پرۆسەیە سیاسی و ئەگەر ئەم vê پەنجەرەی ji dest bidîn divê em pêşbîniya wê bikîn dê şer dîsan vegereweka me li şeşmehên borî dîtî. شاندێنەتەوەی نێگرتی سێڤن دیمسۆرە هەفتێ مەهێ پێشنیار کرد ji بۆ بەردەوامیە ئاخافتنان di navbera opozîsyonê حکوومەتê da ku serê mehaborî çi pêşketin qezenc nekirin. Şîrovekar dibêjin aliyên vê krîzê her wiha pêwîst e erê bikin li dor bersivdana li zêdegaviyên agirbestê û çawa balansê têxin lîstika li meydanê ji bo her du aliyên şer. The cessation basically freezes the status quo. Agirbest bi asanî rewşa niha sar dike. Ev jî di berjewendiya rejîmê de ye. Gorê didû wan destkeftên xwe bihêz bike û opozisyonê asteng bike. Berpirsên Amerîka geşbîniyeke hişdar diyar dikin û dibêjin agirbest dê alîkariyên mirovahî bi lez bikin. It could be a first step. Ev dê dibe gava yekem ber bi dawiya şerê navxwayî û iskenceya xelkê Sûriye be. Herçendî berpirs dibêjin ta vê gavê çi biryar nehatin estandin li dor zêdegaviyên destnîşankirî û Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry got wî û heftayê xwe yê Rûsî Sergî Lavrov erê kirin li dor ji marek rûdanên tundûtijiyê ji dema destpêkirina agirbestê de. We have agreed that while there have been some number of violations reported on both sides, me erê kir ku ji marê rûdanên tundûtijî hatine ragihandin û em wan bi awayekî rijdî didin berçawan lê em naxwazin wan derxin ser ragihandinê em dixwazin wan rûdanan tune bikin. Hêjayê gotineya her du aliyên şer jî behsa zêdegaviyan dikin. Serhildêr dibêjin 24 caran zêdegavî bûne ji aliyê Rûsya, Îranê, rejîma Sûriye û çekdarên biyaniyên hevalbendên wan. Çavdêrên Rûsî ji aliyê xwe van neh zêdegaviyan radigihînin û dibêjin serhildêran ew kirine. Salih Demicer, Dengê Amerîka. Rêxistina tundreyê Daeş berê çend rojan êrişekê berfire li ser Girêspî pek anî bû ku vî bajarî calegidin dixebin kontrola xwe. Nûçegehanê Dengê Amerîka li Kobanê Mahmud Balî siradana bajar kir ku rewşa ve derê bizane.
Di şeva 26 mehaborî da çekdarên Daişê bi hejmareke mezin êrişa bajarê girê spî kirin û di heman demê da êrişa bajarokê Silûk û Eynül Arûs ku girêdayî girê spî ne û di demeke kin da dikaribûn gelek cih û noqte ji van deveran bigirin. Piştî ku çekdarên Daişê cihê xwe girtin li girê spî Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ketin liv û tevgerê ji bo ku çekdarên Daişê dorpêş bikin. Di encam da pevçûnên giran rûdan û şer sê rojan berdewam bû, tê de hemû çekên giran hatin bikaranîn û her wiha firokên cengê yên koalîsyona navnetewî alîkariya Hesedê kirin û barîgehên Daişê bombebaran kirin. Şev saat 12 şinda çetên Daeş hücum hûn ser girê spî û mentıqa En Arûsê û gundê Hemam Türkman. هدف هون او بك في منطقه بقرن وفي منطقه ورتيك يعني كانتون الجزيره وكانتون كوباني قد بكن. Piştî sê rojan ji pevçûnên giran Hesedê bi alîkariya koalîsyona navnetewî kanî bû ji nûva girê spî paqij bikrana ji grûpên êrîşkar yên ku di dawî de hatin kuştin. Fermandar Kanî Kobanî anî ziman ku niha rewşa herêm û bajarê girê spî arama û herêm bi temamî dibin kontrola wan da ye. Daişê ku hatine vê derêjî me yek ji wan sağ nehîşt nêzik heftê cenazeyê wan dest mede û niha we de bi şeklek am müsteqir e em operasyona dawî dikin evê ku xweşartin evê birîndar emana jî silahê wan îştop dikin. Piştî ku aramî û ewlehî vegeriya herêmê welatiyên girê spî jiyana xwe ya rojane ya normal dewam kirin. Mihemed Elî welatiyê ji girê spî tekiz kir ku hemû pêkhateyên Rojavayê Kurdistanê birane û dibin çi şert û mercên zehmet dabe wê biratiya wan dewam bike. Ême em wek Kurd em ji vê namînin em ji biratiya Kurd û Ereb namînin em biratiya milletê herêmê namînin van milletê herêmê giştî milleteke em ji ber devre derbas bûne sîwan me hev xwestiye yani em nikanin hev bixetin em birane. Hêcaya gotinê ku di encama êrişa Daişê da bi deha welatiyên sîvîl hatin kuştin bi destê Daişê û bi dehan jî birîndar bûn. Her wiha gelek ziyana maddî jî li girê spî çêbû. Piştî çar rojan ji şer û pevçûnan li bajarê girê spî aramî û ewlehî ji nûva vedgerê bajêr. Piştî ku Hêzên Sûriya Demokratîk bi alîkariya firokên cengê yên koalîsyona navnetewî ji nûva kontrola xwe vegerandin ser herêmê. Mahmud Balî dengê Amerîka. Girê spî. Piştî ku Hêzên Sûriya Demokratîk bajarokê der Cemel ji destê El-Nusra rizgar kirin, bi sedan rûniştvanên bajarokê vegeriyan malên xwe, piraniya hemwelatiyên bajarokê Erebin. Peyamnera me Emîne Misto ji der Cemel radigihîne. Li vê derê riyana bera Efrîn û Helebê ji aliyê Kumin Tundrova dihat birîn. Piştî Hêza Sûriya Demokratîk bajarokê Der Cemel ji destê Nusra û alîgerên wê ve bi derxistin, welatiyên Der Cemel vedigerin malin xwe. Li gorî çavkaniyên herêmî, zêdetirî 300 malbat vegerîne. نشد اخواني كلها بالمخيمات ام بانگا براین خوین د کامپادا دکن ل عراق کو وگرن گند نها آرامی هيا لور و خدمت جی ایدی ودیگرن گند ام عرب و کرد برانه و ما چکشنینن ما هن خدمت بهتر دوین وک نخوشخانه و الکتریک از بانگا هر کسی کو دنگ من دبهیسه دکم کو ورا درجمیل و د اواکرنا گندا بشدار به با آلیکاریا دستین خدمتگزاری العفرینه پیداوین جیانه تیم پیدا کرن. جبر پیوستیا روشا تندرستی هیوا سوریا کردی ل درجمل دست بکاری خاد که. لفرن يعني ام جبر في ملاتيوتنا مساكن احتياج دونا تشي جركي ونايا كيم كوسي تندرستي مثلا ها لبشمن مستوصف كاي داس بيكي في تشامر ان شاء الله يوفا بي جار هيفا سوريا هي او صحه جمل كونتون عفريني داس كوري خو بكن في درونا ويعني ام لفرجي سر كوري تندرستي ساكنن تش احتياجي ملات هي جدار جرج درمينه جرج علاجي جرج تختره دمي بيش ان شاء الله ابريكا في خلال في هفته ده ندير يعني مستوصف بفترة وكباري كوري خو ببينه اندامه ده حاضر بن تخترت خواجي موجود بن ان شاء الله دمي بيش تشتي بالكيش لترسي باجارن دردوري اواهين در جمال نهات نويران كرن رنشتين در جمال هم ولاتين عربن
لê tevî ku min girêdayî Daişê bajar kontrol dikirin, xuyaya xelkê gund xwe ji şer dûr xistî. Li gûrî welatiyan ew tenê aramiyê dixwazin. نحن صرنا 10 أيام Ev ya 10 rojê me em li virin. Rêdan hatiye dayîn bo derbazkirina gund. Piştî qewtandina çeteyan ji gund. Spas ji Xwedê re tiştê baş in. Welatî rehet bûye. Tenê ew ewlehiyê dixwaze. Dixwaze golmala xwe rûnê. Bes meşextî û penaberî jin û zarok her rojê li cihekî ne. Her rojê bombebarankirin em nemakarin li malê xwe rûnên. Welatî nema tiştekî dixwaze, ne azatî û ne tiştekî din. Tenê dixwaze golmala xwe rûnê. Têvegotin ku piştî îlankirina Agirvestê, piraniya şênîn Bakurî Helebê vegerin malin xwe. Emîna Musto, Dengê Amerîka, Efrîn. Piştî ku pirtir jî çil cihadiyên ku wek penaber ketin nav welatên Ewropî, tirsa nav civaka ve Parîzmenê jî firehtir dibe û nerazîbûrên dijî penaberan jî xurttir dibe. Nûçegera Dengê Amerîkayê Jane Bozovskî ev raport amade kiriye. Girtina dîmahek cihadiyan li Ewropa bûye egera tirsa êrişên zêdetir ji bo gelê Ewropî. Wergirtina penaxwazan hêj zehmettir dibe. Ew penaxwaziyê bûyne armanca van radîkalan. Nemsa Astriya ragihand dê pitir hêza hinêrî ser sinûrî û dê çavdêriya wan ket yên têne welatê wan. Astriya berê jî di bo armanca rexneyan ku kêm penaxwazan werdigire. Divê em bi hev re kar bike ji bo kêmkirina hatina penaberan yên ku şansê wan kêm e yan jî hernîne ji bo mafê penabertiyê. Pisporianos Bugaski li Center of European Policy and Analysis got eger bi rastî herêma Şenga ku bê vîze derfet hatûçûna di nav welatên Yekbûyên Ewropa dide vekirî bimîne hengî tixûbê Şenga divê bi başî bêhte parastin. In other words, bu wateyeke din ev tişvetgere ji hikûmeta Yunanê re bê alîkariya Ewropa ji bo kontrola penaberan bikin yê got derbasî wir dibin. Qeyrana penaxwazan aloziyên welatên hevsinûr wek mîna Makedoniya û Yunanistanê kûrtir dike. Kar bi destên her du welatan radgehînin ku çendî penaxwazan pasaportên nerast bikar anîne. Wezîrê Veravaniyê Makedoniya dibêje divê ev hinde bêhte ragirtin. It's important that we allow those people who need. Girîng e emrê bidin vî xelkê ku pêwîstî bi parastinê heye da ku pêşve biçe. Lê di heman demê de jî divê em şiyar bin ku di nav wan de hin kes hene niyazên wan nebaşin. Çend rexnelî Yunanistanê hatin girtin ji ber ku wan nekariye bi başî sinûrê xwayê deryayî digel Tirkî parêzin. Her wisa ji bo rêka ew didin penaxwazan bi belgeyên kêm bihêne welatê wan. Li gor axiftina Bucaskî divê rêbazên hatina wan bihêne zelalkirin û peyameka xurt bêhte danan. That they simply won't be able to. Bê asanî ew nikarin werin vir. Yan jî divê got li gorî şert û mircên gelekî zor werin vir. Ji ber got bi asanî Ewropa nemakarê barê hiqasa penaber di salê de hilgire. Fişara ser Yunanistanê her roj zêdetir dibe. Komisyona Ewropî raportek pejirand ku têda pêşniyara Yunanistanê dike ku lawaziyên parastina tixîbî xurtir bike. Her wisa çend welat pêşniyar dikin Yunanistan ji herêmên Şenge bêhte derxistin. Lê hevsinûrê Komisyona Ewropî Jean-Claude Juncker piştevaniya vê pêşniyarê naket. Herêz xendan, Dengê Amerîka. Serok Amerika Barack Obama xelata herî bilind ya leşkerî ya bi navê madalya Rûmetê da komeke 6 kesî ya hêzên taybet yên deryayî ji ber kiryarên wan yên werek di rizgarkirina rehîneyekê li Efganistanê. Serok Obama xelata şerefê da Ed Byers, leşkerê payebilind ya operatora taybet. Ed Byers şeşemîn leşkerê ku vê xelatê verdigîne. Her gava Emerîkî tên êsîrkirin çi ji destê me tê em dikin da ku wan bi ewlehî bibin mal. Em tofanê radikin hêzên me yên operasyonên taybet hemolatiyê wek Ed Byers. Misyona Byersê li herêmê Talibanê bû li Rojhilatê Efganistanê. Heştên berfembarê 2012 Byers û tîma wî dest bi operasyona xilaskirinê kir. What made this mission unique was the fact that it was a hostage rescue. Misyoneka serkeftî bû. Divê tu Emerîkiyekî zindî bîniyewe. Şer destpêkir û Byers berî ku cihê exîra peyda bike leşkerê dijbîna kêşa derve. Doktor Joseph ku li Efganistanê ders dida karkerên tibbî. Byers xwe avêtiye ser doktor her wekî mertalekî zindî da ku wî li gulleyên şêvê tarî biparêzîne.
When I did that, there was another person within arm's reach. گاوا من او کر کسی دن لکیلکا من بو دجمنه کی خودی چک و نارینجوک او من او کس هلبسار تا دیواری او من حفکاوی گرت دکتر من پاراست حتی کو تیمامهات او تهدید برطرف کرد بایر جیانا اخسیر و یا حوالن خو خلاص کر بله دوی میسیونه ده قربانی کبو نیکولاس چک نوبتدار تیمه به گلین دجمنه هات کشتن He died a hero. او هر وکی قهرمانه که مر و ناوی هر وکی قهرمانه که امریکی ده حتی تا دیروک دا به نویسین پشتی و هفته بایرس ده جبر چاوان در بکوه او ده بکوه جیانک بدنگ جبو خدمت ولات خواه مصطفی جار دنگ امریکا تماشاان هیجا هر روز به میلیونان حملاتی نیویورک و توریستا مترو نیویورکی بکارتینن و دی استاسیون نرده ده راستی هنرا جوانتین کمینا مزخانه هفکارمه لحمان احمد او راپور جبوه آمده کرد. وی بنافدکن موزخانا نیویورک یاد بن عردی ده گوش دسلو پینجی بر همین هنری زیده ترده ده هیا. او جهه گو بخواه خالین راوستاندنا مترو و سابوینه. لور تابلوی کمازن جه ازمانه کی شوینیه لسر دیواره. جه سردمین بریه ده ناوندا سرکی یا ترمینالی ده. او لبازارا ناوندی جی داره که جه توره دالقاندیه گو پلیوی چروسکا ددن مینا کریستالی. ده نافده هنرمندی نوهاتی لتنشتا یه نافدار هنه. برهما سیرامیک یا روی لیکتنستاین جه پوپ آرتیه و برهما سول ویتی یا رنگگش بادان و گراندن لکولومبوس سرکله. ساندرا بلادروتر ریویبرتیا پروگراما کار بدستیا هنری یا متروپولیتان بو چونو هاتنه دکه جه دسپیکاوی ده سالا 1985 ده. But actually, it really began much earlier when the لبراستی مزودتر دست بکر دم سبای هات دانان لسال 1904 هندک جوی پاره لآلیه که هات دانان جبو خملاندنا و سیستمه حتی وی جهی زیادتر تایبت بکن حتی خلق حزب کد بید ببینه. جه 30 سالی و هنرمند هاتنه ترخاندن جبو آفراندنا هنرکی گوروی باجیر و جیاناوی بینه برچاوان لوان ناوندین ترینه لور تابلویا بر آوا اقیانوسیا اتلانتیکه و اف جی بخچه گل و شنکایا سرشتیه یا بروکلینه اف موزاییکا جیانا سرشتی و پیکرین سردیوار جبرونز پیشوازیا ریوی و میوانین مترو و سبوی دکن یا لتنشتا موزخانا امریکی یا دیروکا سرشتی و پیکرین بچوک جعالی توم اوترنس لی ناوندک دن هاتنه دانین. لی تایمز سکویر جی برهما موزاییک یا جینی دیکسون یا بناوی شهلوندی یا سری سالیه. تونیا پیرجی بچاکیتی خواه سور مینا بشکیه جوی برهمه. دما بنتانگ دبم تماشای وینه سابای دکم. اسپر حاصل رنگان دکم. جه کو اصل دجیم موزاییک هیا کو جنو ظلامک نشان دده کو بسر آوه کتنه. گلک جوانه تشتکی خوشه که هنر لهر دوره هبه نگلکی دورجی گشتیارا کولومبی الیخاندرا آکوستا لبر برهما موزاییک یا هنرمندی امریکی افریقی جاکوب لورنس راوستیای وینیان جردکشینه از هزر دکم او تشتکی جوانه دما توان تشتان دبینه چاویته دکشینه دما تتسب ویره درباز دبه گو او هنکی نبالکیشه لی ناوندا باجیر دی سبوا فولتنده بلادورت دبیجه پروگراما هنرا مترویان کاری نو چکریه میناوی برهما گو ازمان دیار دکه یا گوش آلیه جیمز کاربنتر و اندازیار گریمشاو و آرو پهاتیه آفراندن. به هفراوان اف هنر اساس کریه حتی روناهی بین تخال راوستاندنا ترینه وک جیمی کارپنتر بحث دکه او پارچه هنری یا چکری دوروناهی آسمانی ورگرینه جیر که دما خلق هاتو چیه لستیشین دکه او روناهی لوانا بدهد. بسر زفستانا سار و رنگ گورده لی او پرچین هنری ده درگه و ناوندین متروی ده دلخوشی و گشبینی ده مروان دوی موزخانا بن عرده ده یا نیویورکی. لقمان احمد دنگی امریکا. تماشاوان دلال او بو برنامه ایرویا کردویزیون ام بهوینه کو برنامه به دلوه بو ام لبنده نیرین رخنه او پیشنیارین ونه هندکانون به ایمیل تویتر و روپلامه فیسبوک به بندی آمه بکن حتی هفته پیشامه بمینده خوشیه ده خاطره و تماشاوان اینجا بمینده بخوشیه ده دم باش